Kashnang Sakri Gabadan ha East Giant Hills District kabang patrung ha ka Khana Samari jang ka Re India wala da glayo ya sanat wa hechnong na Giant Hills Autonomous District Council henrai ha bathabot election ki hab ya so bat kashnong lom tong seng kat bai ki scheme si spa singipan kashnong ka haban ya sno bat kashnong tong seng kani ga jupan klomar jingmut pha ya ki nong shong shnong menta ka singi jang ko pratarik u yayong ar haja arpusan ki he sarkar ki banak spotli kitnat baper Bakanthop Ru ADC ka East Giant Hills District uba jiwarjari lambat ki nong tray ki bana katanat CSR jang ka company startsman lom shnong kila hiar shakate ka shnong bat kitnat sarkar kila ai ki jing panchayat ki nong shong shnong bat la snotho ba kitnat sarkar ke nam eno ya ka shnong sakri bat kila long lakloi ban the ki jingera bat ban penyo ya ki nu ki lat jingera ne ki jing man toy kum ki jai scheme ki ba wan na ka sarkar Hakani ka banta ka ba arjong kani ka jingalang ka bashnong sakri tong inya sngap ya ka jing panchai na I cluster resource person banatong seng ikong etrai jempan haka ba yadai bat ka jingduna ki ba bon ha ki chilem ai jingnang jingstan heya ki khenna kumjuru ka jing panchai na ka DPM jong ka MGNREGA ikong sandalin sutanga na DPM NRLM iba Kevin Slong bat na ka CDPO jong ka atanat ICDS Social Welfare Clearian ikong Krizoni Pale na ka Additional Program Officer Wapung CNRD Block ka kong Meda Chalam kumjuru na wa ka jingkren na wa hechnong sakri uba entong per bat usketri shnong uba I sendor Betul yang atau Kevin Slong opat ya yakini self help group yaki group kantai pok East Giant Hills District tajan hagani ke chnong MG santli ki group ma the boy chikini chnong MG na office na liang yong the boy the formi santli ki group bai ka VO la da M te haga office ka yong ka jingpan kra kam yung ka scheme ka yung ka National Rural Livelihood Mission way hapo ka state ka yung pen kra kam ni ki pertuj Meghalaya State Rural Livelihood Society ta ka district yung ka Arhajar khatnyao ta ka VO1 ka form hini to ka Arhajar ar Paule da secretary VO Arhajar ar Paule ta naliang ka office ka yung E1 hado ka ni yagi to ki VO ki pair wa lani ka VO lani ki SG ki wahap apo ka VO am kam ki bot ki santli ki nong rem kita ki santli nong rem mod ki kan show ka te ka paisa dap ne te na ai te chong meeting te sta dap ne te ram ki praki dap ne te na ai te bo jing tho renti ki kot kisla te ka jing tmu yong ka office ko yong ka uning kong bha ko am kam ha yo rat ding khong ka jing duk te kemen pathan hagani ka VO hagani ka chnong ka VO da am ga tekat kam ki department ki per ki wada kelam gintu tekwa ay ki VO ki presiden na secretary yo ya kre lang pi wagu video le to wani menta ka cispa ngile ye bi pi pun kre kam apo chnong la to ni menta ka kong wa kelam nagaliang ka ICDS wa kelam ni menta kita ki ni menta ki WM ka agan wadi center hainile lengba ki SSG ye be ya kre lang ka social welfare department ta hejo ibentale wa ka health department ne kat kamu medical officer wa kalam tene ong wa MK transit home kasket review clear rambai chno sakri tem kaching ai to kachno kian te apus em sedang kina swa te poya fan mom tu hedu re check te sngo komen bai to chno ko dong to nong em is sngo ba sngo komen bai kam group SSG te poi ko lang bayang VU ide de yoi ka te manipur muslim hare de form ka CLF te ong yo un ben ka CLF no ate vi te haba snga pai bai te vilang snga kia bai ino kit kam te haba puntiwan chagi SG1 dikion di vilang wan snga tinwan gi ong i de kwai mi group ne te on se te snga chajing bai ino kile te kinong ki member vorole bentalang PE yang ngayo ijing penche khajak chapang yong scheme chispa ngima amada tiblang piworo ngato DPM yong MGNRGA wachong hapo district te amma bar pachat kten usen tu khmat yong nga wa chapang ngate VEC mo
am da tibi kre ba pi ka job kat tang wa kre pi hapo yong pertu yong vid VEC mama ta am ten to ong pi wa am do ong san tu wa pi je ba pi chna yong pi VEC ye base du te ong LGD code te number kla nga ho census le de em hi pertu wa de mi pi temut ong na ye pi hapo aneti yaw nong ma temut MK mi yo create EP a new VEC a full-fledged VEC yong pi MK mi ka ate sanat na po district council ate de MP kama no to mayo ikate sanat ite jing tho jing tar de pi application na pi de te yo pi submit office yong BDO tanal yung BDO wan yo pa che I temut la amno arto jing kular hanre le chitom amno lamno temut hapo unu benai na yo I no pi yung PVEC ta amo ong warot TBI kre do financial year ta financial year yung arpusan dekut atu isdang no yo arpusan arpunro tadi bentau arpusan arpunro a budget yung I po district da approve na ministry so split ka block wise and VEC wise ta amte le tan mo pen smart pi kam yung pi na yo split pi chna AEP pi lang ba office yung BDO khnang wanani chakman now new financial year what me na yo pi pen create do VEC yung pi te na ni bentai ni scheme besar man Salman yang I bad dia pi BDO wa MNI por bad ya go orang ba senang yang kena senang iku beli pi ni por tengah ni por ye nya kam ke department yang ke education ngale man kam ka wi ka CRP upa ja kane ka cluster wa to yang kane ka chnang te hawi to yang ka medimil sar tin jo pendik ka I te haden wada yo HMO di island itu teman de biang hi ka medimil de te ke enrollment ki khna le ka te ki drop out de em ka te ka jing duna ka drop out men swa jo em hi ki we khna wa drop out de benta we wodu wa kerdu ibe pa yang ki ba dup yu yang boy le neu ulai khi chaklo re jo penvit iki pli jo man drop out te katte petit man da biang he de te em hi ki drop out le distance nam lai score ki ha ka half yearly dam ki ne ka final de poi ki te katte man da duna ka drop out yang I te hini por kwa ak hanai phi ka enrollment yang ki khna score em hani to so phau pra le ne san phau tam ki te yui kar kam ka area em chani to man ka thau ka wachit te karpat phi le de em ka lad I to man ong yu pen hek ya ka skur ya kamera skul yang I wa neban tawa jurchit yor ai ki khna wa chong pli nong te di te ni lang ngai te sa te sipon te kwa au klam khadiak chpang ka office ko yang I ka ICDS to pa in liang ki bam yang ki khna na kitu ki wa pun khon na kita kitu ki wa dang ri khon dang khon bo nei te khna khnro khat so hado khat pras nam te I kini ki jing bam ki wa mentoy ya ka do ka phat ka yang ki le ha ar ki benta ki wa chat I hat po ka Anganwadi center kam jo le ki wa chat ki hayung hasam da sam ba I mo ki ya kam ki wa pun khon le da sam ba I ki bam ki wa chat ki chayung he tadi yu hi ni chnong yung pi ka skur le ka wi ha kam da snya wi klam ki ka Anganwadi center lam em ga te yo u propose ka halyang ka uncover ma to da yu da sa tho ajan ka population yung pi em yu go poi hado yo Anganwadi center tang wa kat kam ka norms yo hi pi kam ka uncovered tenga u kerpa da yipis nga bhau u ra pi nga jan ki population yang kachnong ka yang pi ki wa pun khon ka nungut ki wa lung khon ka nungut nei te ki khna badang kha hadu rus nam ka nungut nei te ki khna khnro khat so hadu khat pras nam ka nungut kita em kamo dang tho ya pi ha ka kot ya pi u yo le we yang ka tema nei te yo propose nei yang yonga chaka directorate dong isha shalong mane de propose chaita ki dong pat gi ha ka nu ka banta te ye gi e ka uncovered ipi teman de em kani ka uncovered le ki bam le uyo pi pher khadiak na ki wayo ki Anganwadi center ma pidang yo pi gitu ki bam po packet henry gitu ki bam po packet le ki waman ki wa bha ki wa da fortified ong gi ma da mix lut ki da wai ki vitamin yo pen he pen san yo uchai yu khia ki khna te o katwam em Anganwadi worker pi te em ka mi ki self help group yo gi upat ya kateka kam to sab ule ha po ka chnong teman de yo pi kateka uncovered le idang e training hi ya kiteki self help group hi nakli no sa Kevin den tu au MSSG hi ni teman de yo pi hi te ka uncovered village te idang ong ye pi man ka MK SSG uran man upat ya kateka group tenang kong do ule pi teman ile ka ICDS MK hi te u LGD code
teman de AP yang kata ka population ka yang pinang ma ka jingbon kena jingbon beruh pak chnong yang pi hab AP yang kata ka LGD code de to ka banungkong panpau ka nyisong kuman ka bokro wa imuduri ba hadu new je department ba fair kam ki kledo yang ki office ba nadu ka district level ba dia wan ki nadu DC hadu video yang sapung yang lum chnong bat kam ju ter baro gini department ba fair da je ki jawan ba song kumen I kam ki nong chong chnong ba dia snyau ya kata ki penche jumun ba ki jingyo ki jimun to sudah pa ya I la de jeu lai la de jeu la ya kita jimun to sudah ya ka chnong I mahate ba ngaya halor kata ka norim ba persnyau I la ya cha sitomi ya ba ya wat I tegelat kam dong kila ya kerchani na nadu na ya kulmari ban ini produk kulmari ya kata ka sensos bom yo kut nambarna and na khana ge ha kata sistem ula la thu lawadi bat kerme nong yo timba ti kam nong song song bro ya am ba ke jing song man I ba na poi sa kata jing job he le man ini produk na man jing kerdo ye la na poi sa kata jing job ni ba ta song to e kuble ye pi kam ki yo wan ba cha sitom na ki yung gisam go mi bil ti ba jinga khoram Iba kani karyat ya parpin de yo bio de kmat ni bo gi nong song sakripia hadu kani sitom men tenep than emba blai bostan ya lamu ba eu kani kamariang ka barang ka perkhiang kam nga kamu sekretari isi wi ko abu ke jingkarpat chaka sarkar ne chaka distrik wa kum ka blok oto upai u seli ne ule yiki wa kam yang pe ba te gati por kan kam bandaman wi chem jing e ni liang ki wi isi wa I to dang em ke jingkermen kejek wa I dang cha ka tong seng wa u pengkrek kami ya kesong I lang ba kesong yong ka wa kate petit kat kami por go dalai kat kamu dengan rujuk kiras dang kit nudu arja kat khende wa I dia jing mentoy ni liang ka VEC yang ka blok nduk ki CC road ki footpath ne ki land development yang ka betelnut plantation but em ru ki tree plantation te haduk ipor wa kate ki iwan ang chemjing ni yang VEC wa nang sa pending ki kam hitai kat kam wa betha na office yang te ka wapung CNRD block wa haduk mentu wampuye ki UE ye kite ki diman wok wa dang sa wa ki diman wok ki wa hapok ka lom chnong block te haduk mentu le dang wa man IT da wa MU wa sa pending kate ke block lom chnong te haduk ki wages dan nang emsa ki bil nang emsa te ngabu ke jingkerpat hausar yo pun biang yo pun to ne yo pun snyau te ki bor ki wahalor ki to le yi ka kam knang wa ka roy ka par yo yigo yo ye yu pun krek kam kat kam ka kondon yong ka MGN RGA ya tang te don hi blesibon CDPO hang ne hidon okay ka sakri kampat don ya ka Aganwadi Center te ngakarpat bakan don ka jinge trailang hapdeng ka NRLM bat ka office jong CDPO ru namar kini ki uncovered village bangi ong kasinong jong pi ka hap haki uncovered village lada long ka jinge trailang hapdeng ka office jong CDPO bat ka NRLM lada ngila ban include ikini hapo ka hapo kini ki uncovered village ki service ayo mo given sibat so please explore ya kata te bat kidon bun ki jing bagi sinong kilapan singo hakibedai khamtam bat ka health service mo ki long kami ki ba armed ai bat ka jingwan jongi ru mentas ngi kalong haka bayadai bat kini hi khamtam haka social welfare bat ka health service ngidon ya kawai ka program ka baki ong ki HDLP te barok ki team ki badai paj ya ki jingbet jingbiang jong paj ba hakibedai bat ka social welfare ka health service ru kin lait ban kendu ya ki pajba hang ne kasinong IYR iying le se kila ban le survey mentas ngi hang ne kasinong lu nang bangin sngotu bahaya ka jinglong jingman ka condition jong ki ni ki service apo ne kasinong te